Gospod, ti spreminjaš in se dotikaš naših src. Ti nas vabiš, da te slavimo taki, kot smo, z vsem, kar smo danes prinesli. Hvala ti, Gospod, ker si ti popolna ljubezen, ker nas res objemaš in pritiskaš na svoje usmiljeno srce kot tvoje hčere in sinove. Hvala, Jezus, ker si nam podaril dostojanstvo kraljevega sinovstva in kraljevega hčerinstva. Ti spreminjaš, Jezus, ti spreminjaš tudi naša srca. Ti kličeš k veselju, ti kličeš k slavljenju, ti kličeš k zahvaljevanju, Gospod, v vseh okoliščinah. In hvala, Gospod, ker si tukaj živ med nami. Hvala, ker si rekel, da tam, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz z vami. Nikoli vas ne bom zapustil, z vami sem do konca sveta. Jezus, hvala. Spremenil nas je vse, on res živi. Aleluja, spremenil srca je, spremenil nas je vse, on res živi. Aleluja. Zemljo in oznanjajmo dan Boga. Spremenil srca je, spremenil nas je vse, on res živi. Aleluja, spremenil srca je, spremenil nas je vse, on res živi. Hodili smo skozi temo, si ogenj za nas prižgal. Zrtebino zažgimo zemljo in oznanjajmo dan Boga. Spremenil srca je, spremenil nas je vse, on je živi. Aleluja, spremenil srca je, on je živi. Aleluja. Preudaril svetuje, ne prikrivajmo, razsvetlimo s tem sijem zemljo in oznanjajmo dan Boga. Spremenil srca je, spremenil nas je vse, on res živi. On res živi. Skozi temo ti si ogenj za nas prižgal. Z njim pojdimo, zažgimo zemljo in oznanjajmo dan Boga. Aleluja.
Aleluja, ne treba prevoditi, jel? Mi služimo, braći i sestre, živomu Bogu. Brati in sestre, mi služimo živemu Bogu. Naš Bog je živ. Naš Bog je živi Bog. On ozdravlja i spašava danas. On ozdravlja in rešuje danes. Zato počinjemo ovaj naš susret u ime Otca i Sina Začnemo to naše srečanje v imenu Duha Očeta Svetoga. in Sina in Svetega Duha. Molimo molitvu zaštite Molimo molitev za zaščito v imenu v imenu Jezusa Jezusa Kristusa i z njegovom njegovo oblastjo. oblastjo. Vežem sve zle sile in moći Či v na zraku, na zemlji, zemlji, v vodi, vodi, v podzemlju, v inostranstvu, v naravi in ognju. Ti si Gospod svega vesolja. Slavim te v imenu Tvojega stvarstva. U Tvojemu imenu vežem sve demonske sile, ki ogrožajo nas i naše družine. Se nas dajem zaštitu Tvoje dragocjene krvi, ki je prelita za nas na križu. Marija naša mati, prosim te za Tvoje varstvo in priprošnjo. Priporuči se naše družine, presvetomu srcu Jezusovom, ogrni nas svojim plašćem ljubezni, da se sovratnik prestraši. Sveti Mihajl i naši angeli varuhi, pridite i varujte nas i naše družine u boju protiv svemu zlu, ki hodi okrog nas po svetu. U Jezusovom imenu zapovedujem svem silam in močem zla, da takoj odstopite od nas, od naših domov i naše domovine. Zahvaljujemo se Ti, Gospod Jezus, ker si zvesti Bog in čuti s nami. Amen. Aleluja. Kroz Isusovu žrtvu na križu po Jezusovi žrtvi na križu oslobođeni smo iz ruke đavla, smo osvobojeni iz rok hudiča izašli iz prokletstva in smo izšli iz prekletstva i ušli u blagoslov. in smo vstopili v blagoslov. Neka svi oni koji su došli ovdje, svi koji su došli Vsi, ki ste danes prišli i koji nas prate preko interneta, in vsi, ki nas spremljajo po internetu, sa svojim obiteljima, s svojimi družinami, neka uđu u Abrahamov blagoslov, naj vstopijo v Abrahamov blagoslov, koga je Bog blagoslovio u svemu. ki ga je Bog oblagoslovil v vsem. Sveti Mihovile, Sveti Mihajl, ja te molim u ime Isusa iz Nazareta, prosim te v imenu Jezusa iz Nazareta, odveži one koji su svezani. odveži, osvobodi tiste, ki so zvezani Svojim mačem svojim mečem, probodi zle duhove prebodi zle duhove i baci ih pod noge Gospodina Isusa, in jih vrzi pod noge Jezusa. da Isus s njima raspolaže. Naj Jezus z njimi razpolaga Po svojoj milosti i ljubavi. po svoji milosti in ljubezni. Dođi, duše sveti, spusti se na nas. Pridi, Sveti Duh, pridi na nas. Dođi, duše sveti, u svojoj moći. Pridi, Sveti Duh, v svoji moči. Zapali nas, duše sveti, Užgi nas, Sveti Duh, iznutra ognjem svoje božanske ljubavi. znotraj z ognjem svoje božanske ljubezni. Marijo, puna duha svetoga, Marija, polna Svetega Duha, budi s nama, zagovaraj nas. bodi z nami in prosi za nas. Slava Otcu i Sinu Slava i Duhu Očetu in Svetom. Sinu in Svetemu Duhu. Evo, braći i sestre, danas u drugom danu naše duhovne obnove Tako, brati in sestre, danes drugi dan naše duhovne obnove. želim nešto govoriti o vjeri. Bi vam rad spregovoril o veri.
Jer često trpimo u životu, često smo bolesni zbog nedostatka vjere. Pogosto trpimo v življenju in smo bolni zaradi pomankanja vere. A vjera ne znači samo vjerovati da Bog postoji. Vera pa ne pomeni samo verovati, da Bog obstaja, Jer muslimani vjeruju da Bog postoji. ker tudi muslimani verjamejo, da Bog obstaja. I Jehovni svjedoci vjeruju da Bog postoji. Tudi Jehove priče verjamejo, da Bog obstaja, Da je Bog stvorio svijet, da je Bog stvorio čovjeka. da je Bog ustvaril svet in človeka. Ali vjera ne znači vjerovati samo da Bog postoji, Vera pa ne pomeni samo verjeti, da Bog obstaja, nego da me Bog ljubi. ampak da me Bog ljubi, Da je Bog moj otac i da me On ljubi. da je Bog moj oče in da me on ljubi. To je sasvim nešto drugo. To je nekaj povsem drugega. Vjera znači vjerovati Vera pomeni verovati, da je Isus sin Božji, da je Jezus Božji sin, da je umro na križu, da je umrl na uskrsnuo od križu, mrtvih, da je vstal od mrtvih, da je uzašao na nebo. da je šel nebesa. Vjera znači vjerovati Vera pomeni verovati, da je Isus živ danas, da je Jezus živ danes, da Isus ozdravlja danas, da Jezus ozdravlja danes, da Isus oslobađa ovdje i sada, da Jezus osvobaja tukaj in da zdaj, Isus iscijeljuje danas. da Jezus ozdravlja danes. Za mene vjera znači Za me vera pomeni, Isus je uvijek sa mnom. Jezus je vedno z mano. Kao što piše u Svetom pismu, ako su svi protiv nas, Kakor naš piše, Bog nije protiv nas. kakor piše v Svetem pismu, če so vsi proti nam, naš Bog je z nami. Isus je s nama. Jezus je z nami. Ali vjera znači vjerovati da je Isus prisutan u presvetom oltarskom sakramentu. Vera pomeni tudi, da je Jezus prisoten v oltarnem zakramentu. Pravi Bog i pravi čovjek. Pravi Bog in pravi človek. Vjera znači vjerovati da postoji život vječni. Vera pomeni verjeti, da obstaja večno življenje. Da postoji raj, postoji pakao, postoji čistilište. Obstaja raj, obstaja pekel in vica. Vjera je dar Božji. Vera je Božji dar. Vjera u Isusa Krista je putovnica za ulazak u nebo. Vera v Jezusa Kristusa je kakor vstopnica za vstop v nebo. I vjera je majka ozdravljenja. In vera je mati ozdravljenja. Evo, ako čitate u Svetom pismu, vidjet ćete Če berete v Svetem pismu, boste videli, bolesnici koji su slijedili Isusa su ozdravili. bolniki, ki so hodili za Jezusom, so ozdravili, Zato što su vjerovali u njega, ker so verjeli vanj, da on to može. da on to lahko naredi. I nakon smrti oni su došli Isusu u nebo, u raj, In po smrti so prišli k Jezusu v nebesa, pa zato što su vjerovali u njega. ker so verovali vanj. Zato molimo danas Gospodina da nam vjeru učvrsti, da je ojača. Zato danes prosimo Gospoda, da nam ojača vero. Kaže apostol Pavao, vjera dolazi kroz slušanje Božje riječi. Pravi apostol Pavel, vera prihaja po poslušanju Božje besede. Znači, ako imaš slabu vjeru, trebaš slušati Božju riječ i vjera će doći. Če imaš torej slabotno vero, moraš poslušati Božjo besedo in vera bo prišla. Čitati Sveto pismo, razmatrati Sveto pismo. Treba je brati Sveto pismo, premišljevati Sveto pismo. Osobito Sveto pismo je napisano za one koji ne vjeruju. Posebej torej Sveto pismo je napisano za tiste, ki ne verujejo. Za one koji malo vjeruju. Za tiste, ki malo verujejo. Zato ljudi koji imaju slabu vjeru, oni vjerojatno nikad nisu čitali Sveto pismo. Zato ljudje, ki imajo slabotno vero, verjetno niso nikoli brali Svetega pisma. Znači, naša vjera raste kad slušamo Božju riječ, kad se družimo s Božjom riječi. Torej naša vera raste, ko poslušamo Božjo besedo in se družimo z njo. Ali isto tako vjera dolazi kad dolazite na svete mise.
In tudi vera raste, ko prihajate k sveti maši, se pričešćujete, primate sakramente. ko prejemate obhajilo, sakramente. Glavni razlog zašto dolazimo u crkvu na svete mise Glavni razlog, zakaj prihajamo v cerkev k svetim mašam, zato što ljubimo Isusa, što Isusa želimo slijediti. ker ljubimo Jezusa in hočemo hoditi za njim. Ali želimo zahvaliti Isusu za sve ono što je učinio za nas. In se mu hočemo zahvaliti za vse, kar je naredil za nas. Ali glavni razlog zašto dolazimo na svete mise Glavni razlog, zakaj pa prihajamo k svetim mašam, jest zato što vjerujemo u život vječni, vjerujemo u uskrsnuće tijela. je zato, ker verujem v večno življenje, v ustajenje telesa. To je glavni razlog. To je glavni razlog. Ima ljudi koji kažu, pa ja se osjećam opušteno na misi. Nekateri ljudje rečejo, ja, jaz se počutim sproščeno pri maši v Netko cerkvi. kaže, dolazim za zdravlje, za svoju djecu, da nam Bog čuva, da nam Bog pomogne. Drugi pravijo, prihajam v cerkev, molim za zdravje, zase, za otroke, da nas Bog čuva. To je sve je to u redu. To je vse v redu. Ali glavni razlog zašto se okupljamo u crkvi je zato što vjerujemo u život vječni, uskrsnuće Ampak tijela. glavni razlog, zakaj se zbiramo v cerkvi, je, ker verujemo v večno življenje in ustajenje telesa. Nažalost, danas imate kršćana koji dolaze u crkvu, primaju sakramente, ali ne vjeruju u život vječni. Nažalost, danes je veliko vernikov, ki prihajajo v cerkev, prejemajo sakramente, ampak ne verujejo v večno življenje. Ne vjeruju u uskrsnuće tijela. Ne verujejo v ustajenje telesa. Nego u crkvu ide da ga Bog čuva, da mu dadne Bog možda novac. Ampak prihaja v cerkev zato, da bi ga Bog varoval, da bi mu Bog dal denar. Braći i sestre, ako se družite s ljudima koji dobro vjeruju, Bratje in sestre, če se družite z ljudmi, ki dobro verujejo, koji pjevaju, koji slave Boga, ki pojejo in slavijo Boga, onda ćete i vi dobro vjerovati. potem boste tudi vi dobro verovali. Jer ako netko vjeruje, to je kao koronavirus, kao zaraza koja prelazi. Ker ko nekdo veruje, potem je to kot koronavirus, kot ena okužba, se prenaša na druge. Onda ona prelazi na druge. Se prenaša na druge. Sinoć sam vidio, ali jutros kako vam nedostaju te ove duhovne obnove, okupljanja, mise i molitve. Včeraj sem videl in danes, da vam manjkajo, da pogrešate take duhovne obnove. Dakle, osjeti se velika čežnja za Božjom riječi. Torej občutite veliko hrpenenje po Božji besedi, Da slavimo Gospodina. da bi slavili Gospoda, Da nas Gospodin ozdravi, zaštiti, oslobodi. da bi vas Gospod ozdravil, vas zaščitil, Zato osvobodil. ćemo danas moliti da se Duh Sveti izlije na nas. Zato bomo danes prosili, da se Duh Sveti izlije na Da On nas, pokrene našu vjeru. da bi On spodbudil našo vero. Ali vjera znači i moliti za svoje neprijatelje. Vera pomeni tudi, da molimo za vse sovražnike I oprostiti svima koji su nas povrijedili. in pa odpustiti vsem, ki so nas prizadeli. Kaže jedna gospođa, ja sam velika vjernica. Ena gospa pravi, jaz sem velika vernica, Ja sam puna vjere. sem polna vere, Ali nikako ne mogu oprostiti svojoj susjedi koja me povrijedila. ampak nikakor ne morem odpustiti svoji sosedi, ki me je prizadela. Ali ja sam velika vjernica. Sem pa velika vernica. Po gospođo, onaj tko je veliki vjernik, on oprašta odmah. Jaz sem rekel, gospa, tisti, ki je veliki vernik, takoj odpusti vsem. Dakle, karakteristika ljudi koji vjeruju u našega Gospodina Isusa Krista, oni opraštaju trenutno. Torej, lastnost tistega, ki verujejo v našega Gospoda Jezusa, je, da takoj odpuščajo. Ili imate ljudi koji su vjernici, koji kažu da vjeruju, a boje se svega i svačega. Imate ljudi, ki pravijo, da so verniki, da verujejo, ampak se bojijo vseh možnih stvari. Boji se bolesti, boji se koronavirusa, boji se smrti, boji se pakla. Bojijo se bolezni, koronavirusa, smrti, pekla. Dakle, vjera i strah ne idu skupa. Torej, vera in strah tudi ne gresta skupaj. Sveci se ničega nisu u životu bojali. Svetniki se ničesar v življenju niso bali. Sveci su se bojali samo
da ne povrijedi Gospodina grijehom. Svetniki so se bali samo, da bi z grehi žalili Gospoda. A danas mnogi vjernici više se boje Sotone nego da povrijedi Boga. Danes pa mnogi verniki se bolj bojijo, bolj se bojijo Satana, kakor da bi žalili Boga. A najveći naš neprijatelj je Satana. In naš največji sovražnik je Satan. Međutim, Isus nam je dao moć, dao nam je vlast. Sicer pa nam je Jezus dal moč, oblast. Oni koji budu vjerovali, oni će činiti i veće stvari nego što sam ja činio. In je rekel, tisti, ki bodo verjeli, bodo delali še večja dela, kot sem jih jaz U delal. moje ćete ime izgoniti đavle. V mojem imenu boste izganjali hude duhove. Braći i sestre, vjera je jedan stav. Bratje in sestre, vera je ena drža. Bog će sve okrenuti na dobro. Bog bo vse obrnil na dobro. Moje brige, moje probleme, moju situaciju, Bog će okrenuti, moraš zauzeti taj stav. Bog bo obrnil moje skrbi, strahove, težave, vse bo obrnil na dobro. To je drža, treba je zauzeti to držo. Zato vjera znači svakodnevno pouzdanje u Gospodina. Vera pomeni vsakdanje zaupanje v Gospoda. Imate tamo u Svetom pismu jedan lijep primjer. V Svetem pismu je en lep primer. Apostol Pavao i Sila su propovijedali evanđelje. Apostol Pavel in Sila sta oznanjala evangelij. Liječili su bolesnike, izgonili su đavle. Zdravljala sta bolnike in izganjala hude duhove. I nekima se to nije svidjelo, Nekaterim pa to ni bilo všeč. pa su ih zatvorili u tamnicu, u zatvor. In so jih zaprli v zapor. Netko će reći, pa mogli su i oni kazati, pa zašto je Bog dopustio, oni su radili za njega, da ih svijet zatvori. In nekdo bi lahko rekel, ja, pa zakaj je Bog to dopustil? Oni so vendar delali za njega, pa je pustil, da so jih zaprli. Međutim, oni nisu kukali, oni se nisu sažaljevali. Medtem pa ona dva se nista pritoževala, Nego su se radovali što su mogli pretrpjeti za ime Gospodina Isusa. ampak sta se veselila, da sta lahko trpela za ime Jezusa. I oko pola noći oni su slavili Boga. In okrog polnoči sta slavila Boga. I bio je potres, Nastal je potres, pali su lanci s njihovih ruku, nogu, vrata su se otvorila, odpadli so jima okovi, verige. a stražar koji je spavao trgnuo se i vidio da su vrata otvorena. Stražar pa, ki je tam spal, se je prebudil in je videl, da so vrata odprta I on se htio ubiti. in je hotel narediti samomor. A onda je Pavao rekao jakim glasom, nemoj sebi činiti ništa, mi smo ovdje. Pavel je pa rekel, nikar si ničesar slabega ne naredi, ker sva še vedno tukaj. A on je obasjao svjetiljkom da vidi jesu li u tamnici. On je pa posvetil svetilko, da bi videl, če sta še noter v temnici, I bacio se do njihovih nogu in se je vrgel k njunim nogam i zavapio je. in je zaklical, Braćo, što mi je činiti da se spasim? brata, kaj naj storim, da se rešim? Pavao je rekao, vjeruj u Gospodina Isusa Krista. Pavel mu je rekel, veruj v Gospoda Jezusa Kristusa Spasit ćeš se i ti i tvoj dom. in rešen boš ti in tvoja hiša. Sad Pavao i Sila su mogli odmah pobjeći. Pavel in Sila bi lahko takoj pobegnila. Ne, oni su njemu navijestili da je Isus Krist Gospodin, da je Isus jedini spasitelj. Ne, ampak ona dva sta najprej oznanila temu stražarju, da je Jezus Gospod in rešitelj. Pavao njemu nije govorio, slušaj, samo se ti drži svoje religije, svoje vjere. Pavel mu tudi ni rekel, ti se samo drži svoje vere in religije, Budi dobar čovjek, bit će sve u redu. bodi dober človek, pa bo vse v redu. Jer, braći i sestre, u druge religije, u tim religijama ima nešto dobroga. Bratje in sestre, v drugih religijah je tudi nekaj dobrega, Ali religije nemaju spasitelja. ampak religije nimajo odrešenja. A mi imamo spasitelja Isusa Krista koji za nas umro, za nas uskrsnu.
in odrešenika. Mi pa imamo odrešenika, Jezusa Kristusa, ki je za nas umrl in ustal. Njemu je Pavao navijestio da je Isus Krist jedini spasitelj i jedini gospodin. Torej temu stražarju je Pavel oznanil, da je Jezus edini odrešenik. Dakle, vidimo apostoli nisu očijukali s drugim religijama. Torej vidimo, apostoli se niso spečali z drugimi Nego oni su religijami. samo propovijedali, navještali da je Isus umro, uskrsnuo i da je on živ. Niso se prepirali z drugimi religijami, ampak so oznanjali, da je Jezus Kristus umrl in ustal, da živi. I osvojili su cijeli svijet. In so osvojili cel svet. I dogodilo se da je taj vojnik se obratio, on ih je odveo u svoj dom. In ta stražar se je spreobrnil in jih odpeljal na svoj dom. I kaže, krstila se cijela njegova obitelj. In pravi, krstiti so se dali vsa njegova družina. I bila je velika gozba na kraju. Na koncu so imeli veliko praznovanje. I sad, braći i sestre, vidimo zašto je Bog dopustio da oni da završi u zatvor. Zdaj, brati in sestre, vidimo, zakaj je Bog dopustil, da sta ona dva končala v zaporu. Da bi se spasio taj vojnik i njegova obitelj. Zato, da bi se rešil tudi ta stražar in njegova družina. Da bi se obratili, da bi povjerovali u Isusa Krista Gospodina. Da bi se spreobrnili, da bi lahko verovali v Jezusa. Tako i nama, ako nam se dogodi nešto što nam nije po volji, ne mora znaš da je to loše. Tako tudi nam, če se nam zgodi kaj, kar nam ni všeč, ne pomeni, da je to slabo. Znači, Bog će okrenuti na dobro onima koji ga ljube. Torej, Bog bo vse to obrnil na dobro njim, ki ga ljubijo. Koji ga slijede. Njim, ki hodijo za njim. Zato uvijek kad moliš za nešto, Zato vedno, ko prosiš za nekaj, onda na kraju reci, Bože, nek bude tvoja volja, na koncu reci, Bog, naj se zgodi tvoja volja, a ne moja. ne moja. Jer imate slučajeva gdje su neki katolici napustili crkvu, zato, kaže, molili su se Bogu za nešto i nisu to dobili. Imate v določenih primerih so nekateri katoličani prosili Boga za nekaj in se jim to ni zgodilo in so potem zapustili katoliško cerkev. Kaže, jedan mladić je molio se Bogu da Bog omekša srce roditelja da mu kupe veliki motor. En mladenič je prosil Boga, da bi omehčal srce njegovih staršev, da bi mu kupili motor. I to se nije dogodilo. To se pa ni zgodilo I on se naljutio na Boga i izašao iz crkve. in se je razjezil na Boga in je zapustil cerkev. Bog to nije dopustio jer da je kupio motor, mogao je poginuti s motorom. Bog pa seveda tega ni dopustil, ker če bi mu kupili motor, bi se lahko mladenič ubil. Zato da kad moliš za nešto, za nekoga, uvijek reci, Bože, nek bude tvoja volja, onda se nećeš razočarati. Zato, ko prosiš za nekaj, vedno reci na koncu, Bog, naj se zgodi tvoja volja in nikoli ne boš razočaran. Braćo i sestre, vjera dolazi kad pobjedimo napasti. Brati in sestre, vera raste, ko premagujemo skušnjave. Što više pobjedimo napasti, naša će vjera biti jača i veća. Bolj premagujemo skušnjave, bolj bo naša vera močnejša, večja. Đavao je, njegov zadatak je da nas napada. Hudičeva naloga je da nas napada. I sad ako se suprotstavimo njemu, ako pobjedimo tu napast, onda mi rastemo u vjeri. In če se pa mi njemu upremo, njegovim skušnjavam in zmagujemo, potem rastemo v veri. Mi bi često htjeli imati male napaste, a imati veliku vjeru. Mi bi pa radi imeli majhne skušnjave, pa veliko vero. Ali to je nemoguće. Ampak to ni mogoče. Sveci su prošli kroz mnoge napasti. Svetniki so šli skozi mnoge skušnjave. Dakle, postoji kušnja, postoji napast. Torej obstajajo preizkušnje in skušnjave. Jer Bog je onaj koji nas kuša, a đavao nas napastuje. Bog je tisti, ki nas preizkuša, hudič je pa tisti, ki nas skuša. Jer kaže, Bog stavi Abrahama na kušnju. Ker pravi v Svetem pismu, Bog je Abrahama postavil na preizkušnjo. Bog nas kuša da činimo dobra djela. Bog nas preizkuša, da delamo dobra dela, Dolazimo na svete mise, da dolazimo na duhovne obnove. da prihajamo k svetim mašam, da prihajamo na duhovne obnove, Činimo ono što je dobro, Bog nas uvijek kuša.
da delamo to, kar je dobro, vedno nas preizkuša. A đavao čini suprotno. Torej, Bog to želi od nas, da delamo dobro. Hudič pa ravno nasprotno. On nas napastuje, želi nas odvojiti od Boga, od crkve. On pa nas skuša, da bi nas ločil od Boga in cerkve. Zato kaže apostol Jakov, oprite mu se čvrsti u vjeri. Zato pravi apostol Jakob, pravi v svojem pismu, uprite se hudiču trdni u veri. Dakle, bez vjere mi njega ne možemo pobijediti. Brez vere mi hudiča ne moremo zmagati. Zato je važno uz vjeru moliti. Molitva hrani našu vjeru. Zato je potrebno ob tem, ko verujemo, tudi moliti, ker to molitev hrani našo vero. Ako kršćani ne mole, oni će vrlo brzo izgubiti vjeru. Če kristjani ne molijo, bodo zelo hitro izgubili vero. Sveci su puno molili. Svetniki so veliko molili. Sveci su bili čudotvorci mnogi. Mnogi svetniki so bili čudodelniki. Zašto? Zakaj? Pa zato što su vjerovali. Zato, ker so verovali. Svi vi koji ste ovdje možete biti čudotvorci po vašoj vjeri. Vsi, ki ste tukaj, lahko postanete čudodelniki po vaši veri. Kaže jedan svetac, sveti Ivan Krizostom. Pravi sveti Janez Krizostom. Bila je jedna žena u crkvi opsjednuta. V cerkvi je bila ena obsedena ženska. A on je uzeo onu vodu gdje svećenik pere ruke u svetoj misi. On je pa vzel vodo, ki je ostala torej, ko si duhovnik opere roke pri maši. Samo je poškropio tom vodom, đavao odmah izašao van. Samo s to vodo je poškropil to žensko in hudič jo je takoj zapustil. Znači, često trpimo u životu, bolesni smo, preslabi smo jer nedostaje vjera. Torej, veliko krat v življenju trpimo, smo bolni, smo preslabotni, ker nimamo vere. Nedostaje molitva. In nimamo dovolj molitve. Što je molitva? Kaj je molitev? Molitva je razgovor s Bogom. Molitev je pogovor z Bogom. Molitva je komunikacija s Bogom. Molitev je komunikacija z Bogom. Molitve nisu samo riječi. Molitev niso samo besede, nego kontakt, razgovor s Bogom. ampak stik, pogovor z Bogom. Vidite, braći i sestre, kad mi molimo, Vidite, bratje in sestre, ko mi molimo, Božja ljubav, Božja ljubezen, Božje milosrđe, Božja nježnost, Božje usmiljenje, Božja nežnost, Božja strpljivost Božja potrpežljivost ulazi u nas. vstopa v nas. Ako ne molimo, onda ništa u nas neće ući. Če pa ne molimo, nič ne more vstopiti v nas. Zato kad vidite ljude koji su agresivni, koji psuju, koji, ne znam, nija ogovaraju, proklinju, Ko vidite ljudi, ki so nasilni, ki preklinjajo, jer to je znak da ti ljudi ne mole. to pomeni, da ti ljudje ne molijo. Zato molitva mora uvijek ići s nama, poput mobitela koji nosimo. Zato molitev naj bo vedno z nami, kakor mobitel, ki ga imamo. Ona je kao navigacija koja nam pokazuje put. Je kot ena navigacija, ki nam kaže pot, Pokazuje nam put do cilja. nam kaže pot do cilja. A ono što je najvažnije u molitvi jest ljubav prema Bogu. Kar je najbolj pomembno v molitvi, pa je ljubezen do Boga. Bogu Otcu, Sinu i Duhu Svetom. Do Boga Očeta, do Boga Sina in Svetega Duha. Kad smo u ljubavi s Ocem, Sinom i Duhom Svetim s Marijom, onda će Gospodin uslišiti naše molitve. Ko smo v ljubezni z Bogom Očetom in Sinom in Svetim Duhom in z Marijo, bo Bog uslišal naše molitve. Isus u Svetom pismu, kad molite, nemojte blebetati kao pogani. Pravi Jezus v Svetem pismu, ko molite, ne blebetajte kot pogani. Kako se to može dogoditi? Kako se to lahko zgodi? Pa evo, ako se molite samo da vas ljudi vide, Recimo, to se zgodi, če molite samo zato, da bi vas drugi kako videli. su činili farizeji, To so počeli farizeji. to znači blebetati. To pomeni blebetati. A recimo kad molite krunice, litanije i ostale molitve, to je jako dobro. Ko pa vi molite rožni venec, litanije in podobne molitve, to je zelo dobro. Dakle, važno je da uđemo u kontakt s Gospodinom. In pomembno je, da vstopimo v stik z Bogom. Kažu, tko malo moli, malo ljubi, Pravijo, kdor malo moli, malo ljubi a puno griješi. in veliko greši. Puno bi lakše živjeli kad bi više molili.
Veliko lažje bi živeli, če bi veliko molili. Kaže Gospod u Međugorju, molite dok vam molitva ne postane radost. Gospa v Medžugorju, Marija pravi, molite, dokler vam molitev ne bo postala veselje. Da se radujemo kad idemo na molitvu. Da smo veseli, ko gremo moliti z veseljem. Jer Gospodin nam puno daje u molitvi. Ker nam Gospod ravno v molitvi nam veliko daje. Dok je Isus molio, bolesnici su ozdravljali. Ko je Jezus molil, so bolniki ozdravili. Postoji jedna molitva koju će Bog uvijek uslišiti. Obstaja ena molitev, ki jo bo Bog vedno uslišal. Ako se molimo da nam pošalje Duha Svetoga. Če ga prosimo, naj nam pošlje Svetega Duha. Jer bez Duha Svetoga ne možemo reći Isus Krist je Bog. Ker brez Svetega Duha ne moremo reči Jezus Kristus je Bog. Oni koji vodi Duh Božji, oni su sinovi Božji. In ker tisti, katere vodi Božji Duh, ti so Božji otroci. Bez Duha Svetoga ne možemo dobro moliti, ne možemo dobro vjerovati. Brez Svetega Duha ne moremo dobro moliti in ne moremo dobro verovati. Zato danas molimo da Gospodin zapali našu vjeru. Zato danes molimo, bomo prosili, da naj Gospod užge našo vero. Da nam udijeli dar molitve. Naj nam podari dar molitve. Da možemo moliti srcem. Da bomo lahko molili s srcem. Moliti srcem opravdava. Ker ko molimo s srcem, to nas opravičuje. I na taj način vjerovati u Gospodina Isusa. In da bomo na ta način verovali v Gospoda Jezusa. Jer kaže Sveti Ivan, onaj tko vjeruje u Isusa Krista ima život vječni. Ker pravi Sveti Janez, tisti, ki veruje v Jezusa Kristusa, ima večno življenje. Onaj tko ne vjeruje, nema života vječnoga. Tisti, ki ne veruje vanj, nima večnega življenja. Dakle, postoji život vječni. Torej obstaja večno življenje. Piše u Svetom pismu da je nebeski Jeruzalem V Svetem pismu piše, da je nebeški Jeruzalem, sagrađen od čistoga zlata. da je zgrajen iz čistega zlata, od ovih bisera, od dijamanata. od raznih biserov, diamantov. A mi se često čudimo kad naiđemo na nekakvu naušnicu Dukat ili mali dragulj ili nešto. Mi se pa pogosto se čudimo, ko najdemo kakšen tak dragulj, Pa promatramo u izlozima gdje stoji zlato. in v izložbah gledamo zlato, A u raju će biti cijeli grad od suhoga zlata. v raju pa bo vse mesto iz suhega zlata. I u toj nebeski Jeruzalem dolazimo po našoj vjeri u Gospodina Isusa Krista. In ta nebeški Jeruzalem prihajamo po veri v Gospoda Jezusa. Zato, braći i sestre, vjerujte u Gospodina Isusa, činite dobra djela. Zato, brati in sestre, verujte v Gospoda Jezusa in To delajte je- dobra dela. Ulaznica, putovnica za ulazak u taj nebeski Jeruzalem. In to je vstopnica za vstop v ta nebeški Jeruzalem. Aleluja. Idemo sada malo moliti u vjeri za zdravlje duše i tijela. Sedaj bomo molili v veri za zdravje duše in telesa. Obnovit ćemo svoj krsni savez s Bogom. Obnovili bomo svojo krstno zavezo z Bogom. Na moj upit recite samo odričem. Na moje vprašanje odgovorite samo se odpovem. Odričeš li se Sotone, Se odpoveš Satanu, svih dijela njegovih, vseh njegovih del, svega sjaja njegova, vsemu njegovemu sijaju, svega kraljevstva njegova, njegovemu kraljestvu, svakoga grijeha, vsakemu grehu. zlog duha samobojstva, Se odpoveš duhu samomora, prisilni, bludnik misli, se odpoveš prisilnim in nečistim mislim, svakog oblika praznovjerja. vsaki obliki praznoverja. Odričeš se duha bludnosti, Se odpoveš duhu nečistosti, duha pornografije, duha pobačaja, pornografije in splava, oholosti i zavisti, napuha in zavisti, duha straha, duha smrti,
Se odpoveš duhu strahu in smrti, duha sumnje, nevjere, duhu dvoma in nevere, ovisnosti o drogi, alkoholu, pušenju, odvisnosti od drog, alkohola, od kajenja. odriče se duha bolesti, Se odpoveš duhu bolezni, nasljedne bolesti, dednih bolezni, neizlječive bolesti. neozdravljivih bolezni. Vjeruješ li da je Bog tvoj otac koji ima meko srce? Veruješ, da je Bog tvoj oče, ki ima mehko srce? Vjeruješ li da je Isus jedini spasitelj i gospod? Veruješ, da je Jezus edini rešitelj in Gospod? Vjeruješ li da je Duh Sveti Bog, da je On tvoj prijatelj? Veruješ, da je Sveti Duh Bog in tvoj prijatelj? Da je crkva naša duhovna majka? Da je crkva naša duhovna mati? Da je Gospa naša majka, učiteljica, naša kraljica? Da je Marija naša mati in učiteljica in kraljica? To je vjera naša. To je naša vera. To je vjera crkve. To je vera crkve. Njome se dičimo, Ponosni smo na nju njo ispovjedamo u Kristu Isusu gospodinu in našem. jo izpovedujemo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Izvolite sjesti. Sedite. U ime gospodina Isusa Krista, V imenu Gospoda Jezusa Kristusa, upravo sada ravno zdaj poništavam nad vama izničujem nad vami svako prokletstvo vsako prekletstvo na zdravlje, na zdravje, na vašu djecu, na vaših otrocih, financije, na vaših financah. krvi Kristova poništi. Kri Kristusova izniči to. U ime Isusa iz Nazareta V imenu Jezusa iz Nazareta lomim sve uroke, zlomim vse uroke, sotonske pečate, satanske pečate, crne mise, črne maše, crne molitve, črne molitve, vudu, vudu, magiju, magijo, ljubomru i zavist. ljubosumje in zavist. Krvi Kristova poništi Kri Kristusova izniči to. sve vas Vse vas, koji ste iz slabosti, ki ste zaradi slabosti, neznanja neznanja ili možda svjesno ali pa tudi zavestno odlazili vračarima, vidovnjacima, čarobnjacima, vješticima, šli k raznim vedeževalcem, čarovnikom, zdravilcem, ili išli onima koji se bave bioenergijom, reikijom, numerologijom, Bioenergetikom, transcendentalnom meditacijom. reikistom, tistim, ki se ukvarjajo z numerologijo in s transcendentalno meditacijo. Ja vas oslobađam upravo sada Zdaj vas osvobajam od posljedica tog grijeha, od posledic tega greha, nevjere, nevere, i perem u Kristovoj presvetoj krvi. in vas umivam v Jezusovi presveti krvi. Neka svaka osoba uđe u blagoslov, oslobođenje i očišćenje. Naj vsaka oseba tukaj vstopi v blagoslov, osvoboditev in očiščenje. U Marijino ime V Marijinem imenu poništavam izničim svako prokletstvo, vsako prekletstvo, sve uroke vse uroke, koji su mogli se prilijepiti na vas preko hrane i preko pića ki so lahko prešli na vas preko hrane in pijače ili na dan vjenčanja. ali na dan poroke. Krvi Isusa Krista isperi svaki želudac i crijeva. Kristusova kri izmi sedaj vsak želodec in notranje organe. Udjeli im, Gospodine, transfuziju svoje božanske krvi. Gospod ti jim podeli sedaj transfuzijo svoje božanske krvi. Vaš mozak neka napusti zli duh samobojstva, prisilni, bludnih misli. Vaše možgane naj sedaj zapusti duh samomora, prisilnih in nečistih misli, Duh bolesti epilepsije. duh bolezni epilepsije. Budite oslobođeni u Isusovo ime. Budite osvobojeni v Jezusovem imenu. Amen. Vaša usta neka napusti smjesta. Naj vaša usta takoj zapusti Duh ogovora, klevete, duh ogovarjanja, obrekovanja, sovanja, proklinjanja. preklinjanja, Duh laži. duh laži,
primite oslobođenje u Isusovo ime. Sprejmite osvoboditev v Jezusovem imenu. Neka padnu s vas svi lanci, svi okovi. Naj odpadejo z vas vse verige in okovi. Budite duhovno ozdravljeni u Isusovo ime. Bodite duhovno ozdravljeni v Jezusovem imenu. Neka vas napusti svaki duh praznovjerja, Naj vas zapusti vsak duh praznoverja, sumnje, nevjere. dvoma in nevere. Primite oslobođenje upravo danas u Isusovo ime. Prejmite osvoboditev danes v Jezusovem imenu. Neka vaše tijelo napusti duh bludnosti, pedofilije, homoseksualizma. Naj vaše telo zapusti sedaj duh nečistovanja, pedofilije, homoseksualnosti, Duh pornografije, pobačaja. duh pornografije in splava. Primite oslobođenje upravo sada u Isusovo ime. Prejmite osvoboditev sedaj v Jezusovem imenu. I neka vas napusti svaki duh straha, duh smrti, Naj vas zapusti vsak duh strahu in smrti, duh slabosti, duh tlačenja. duh slabosti in tlačenja. Budite oslobođeni upravo danas u Isusovo ime. Bodite osvobojeni danes v Jezusovem imenu. I zapovijedam duhu oholosti, zavisti, škrtosti da vas napusti. Zapovedujem tudi duhu napuha, zavesti in škrtosti, naj vas zapusti. Primite oslobođenje u Isusovo ime. Prejmite osvoboditev v Jezusovem imenu. Lomim duha siromaštva nad vama. Zlomim vsakega duha revščine na vas. Budite blagoslovljeni svim blagoslovima u Isusovo ime. Bodite blagoslovljeni z vsemi blagoslovi v Jezusovem imenu. Neka svako srce koje je ranjeno zacijeli u Isusovo ime. Naj vsako srce ranjeno sedaj naj bo ozdravljeno v Jezusovem imenu. Neka vas napusti duh svijeta, duh tame u Isusovo ime. Naj vas zapusti duh sveta in teme v Jezusovem imenu. I svaki zli duh koji je mogao ući u vas preko bavljenja spiritizmom, okultizmom, In vsak duh, ki je lahko vstopil v vas preko ukvarjanja s spiritizmom, okultizmom, zazivanja duhova. s klicanjem duhov, Budite oslobođeni danas u Isusovo ime. bodite osvobojeni danes v Jezusovem imenu. Amen. Svi koji imate problema sa srcem, stavite sad ruku na srce. Tisti, ki imate težave s srcem, dajte roko na I dok srce. molim, vjerujte da ćete primiti ozdravljenje. In ko molim, vi verujte, da boste prejeli ozdravljenje. Jer Isus je ljubljeni liječnik. Ker Jezus je ljubljeni On zdravnik. je živ, ozdravlja i danas. On je živ in tudi danes ozdravlja. On nastavlja svoju službu ozdravljanja preko nas, On nadaljuje svojo službo ozdravljanja po nas. koji ga ljubimo, koji vjerujemo u njega. Po nas, ki ga ljubimo, ki verujemo vanje. Svako srce koje je bolesno neka ozdravi trenutno u Isusovo ime. Vsako srce, ki je bolno tukaj, naj ozdravi v tem trenutku v Jezusovem imenu. Neka se stvori novo fizičko srce u Isusovo ime. Naj bo ustvarjeno novo fizično srce v Jezusovem imenu. Budite ozdravljeni od bolesti bronhitisa, od astme u Isusovo ime. Bodite ozdravljeni od bolezni bronhitisa in astme v Jezusovem imenu. Neka nestane svaka upala, sve alergije, virusi, simptomi koronavirusa. Upravo sada budite ozdravljeni potpuno u Isusovo ime. Naj izginejo vsaka vnetja in razni virusi, koronavirus, razne take bolezni, naj izginejo v Jezusovem imenu. Primite ozdravljenje od svih kožnih bolesti u Isusovo ime. Prejmite ozdravljenje vseh kožnih bolezni v Jezusovem imenu. Neka nestane svaki oblik išijasa, reume, kostobolje u Marijino ime, u Isusovo ime. Naj izgine vsaka oblika reume in bolezni kosti v Marijinem in Jezusovem imenu. Vaša krv neka ozdravi u Isusovo ime.
Vaša kri naj ozdravi v Jezusovem imenu. Svaki oblik karcinoma, raka, neka nestane iz vašega tijela sada u Isusovo ime. Vsaka oblika karcinoma in raka naj sedaj izgine iz vašega telesa v Jezusovem imenu. I svaka cista, svi miomi, svi tumori neka nestanu u Isusovo ime. Vsaka cista in vsi miomi naj sedaj izginejo v Jezusovem imenu. Zapovijedam svakoj kralježnici da se ispravi u Isusovo ime. Zapovedujem vsaki hrbtenici naj se izravna v Jezusovem imenu. Budite ozdravljeni od bolesti glave, od svake bolesti, od glavobolje, vrtoglavice. Bodite ozdravljeni od vsake bolezni glave, od vrtoglavice. Svi koji imate oštećen mozak, Vsi, ki imate poškodovane možgane posljedice moždanog udara. zaradi mogoče možganske kapi. Budite ozdravljeni u Isusovo ime. Bodite ozdravljeni v Jezusovem imenu. Oči, budite ozdravljeni u Isusovo ime. Oči, bodite ozdravljene v Jezusovem imenu. Neka se otvore uši gluhima da mogu čuti radosnu vijest. Naj se odprejo ušesa gluhih, da slišijo veselo znanilo. U Isusovo ime. V Jezusovem imenu. Primite ozdravljenje od bolesti grla, od bolesti štitnjača. Prejmite ozdravljenje vseh bolezni grla in ščitnice. U Isusovo ime. V Jezusovem imenu. Neka se obnove živci, neka ozdrave zubi, sinusi, desni, čeljust. U Isusovo ime. Naj se obnovijo živci, naj ozdravijo čeljusti v Jezusovem imenu. Primite ozdravljenje od bolesti artritisa, artroze. U Isusovo ime. Prejmite ozdravljenje od bolezni artritisa in artroze v Jezusovem imenu. Neka nestane duh bolesti tuberkuloze, leukemije, dijabetisa u Isusovo ime. Naj izgine vsak duh tuberkuloze, leukemije v Jezusovem imenu. I neka ozdravi želudac, crijeva, probava u Isusovo ime. Naj bo ozdravljen vsak želodec in prebava in črevesje v Jezusovem imenu. I primite ozdravljenje od bolesti prostate. Prejmite ozdravljenje od bolezni na prostati. Neka mokrašni mjehur normalno funkcionira u Isusovo ime. Naj mehur normalno deluje v Jezusovem imenu. Neka se stvore novi kukovi u Marijino ime, u Isusovo ime. Naj nastanejo novi kolki v Marijinem in Jezusovem imenu. Vi koji imate štake, štapove ili imate hodaljke, Vi, ki imate torej, palice in podobne pripomočke, Gospodin ti kaže, gledaj u mene, hrabro samo. Gospod vam pravi, glej samo vame, pogumno. Ustani i hodaj u Isusovo ime. Stani in hodi v Jezusovem imenu. Neka ozdrave svi oni koji nas prate preko interneta, na daljinu, u Isusovo ime. Naj ozdravijo vsi tisti, ki nas spremljajo preko interneta, nadaljavo, v Jezusovem imenu. Svako dijete koje je bolesno, neka ozdravi trenutno u Isusovo ime. Vsak otrok, ki je bolan, naj ozdravi v tem trenutku v Jezusovem imenu. Lomim duha bolesti nad vama, Zlomim vsakega duha bolezni na vas, duha slabosti. duha slabosti. Budite ozdravljeni u duhu, duši i u tijelu. Budite ozdravljeni na duhu, duši in telesu. U Isusovo ime. V Jezusovem imenu. Primite Božja ozdravljenja u Isusovo ime. Prejmite Božja ozdravljenja v Jezusovem imenu. Primite Božja čudesa u Isusovo ime. Prejmite Božje čudeže v Jezusovem imenu. Primite novi život, budite nova stvorenja u Isusovo ime. Prejmite novo življenje, bodite nove stvaritve v Jezusovem imenu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Tako bijaše na početku, tako i sada i valjda, vijeke vjekova.
Sada slijedi molitva predanja života Gospodinu. Zdaj sledi molitev izročanja Jezusu. Kaže Isus jednoj djevojci kad ju si ukazao, Nekemu dekletu se je prikazal Jezus. ako mi dadneš svoje srce, ja ću zauvijek živjeti u tvome srcu. In ji je rekel, če mi daš svoje srce, bom zavedno živel v njem. Evo to ćemo učiniti danas. To bomo danes storili. Zato ponovite za mnom. Zato ponovite za mano. Gospodine Isuse Kriste, Gospod Jezus Kristus, darujem ti svoje srce. podarim ti svoje srce. Posvećujem se Posvetim se ti. tvom presvetom srcu. Posvetim se tvojemu presvetemu srcu. Bezgrešnom srcu Marije. In brezmadežnemu srcu Marinemu. Od danas Od danes ja pripadam Isusu Kristu. jaz pripadam Jezusu Kristusu. Isus pripada meni. In Jezus pripada meni. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Tako bijaš na početku, tako sada. I još ćemo moliti molitvu za krštenje Duhom Svetim, In sedaj še molimo za krst v Svetem Duhu, jer bez Duha Svetoga smo preslabi, ne možemo dobro vjerovati. ker brez Svetega Duha smo preslabotni, ne moremo dobro Zato verovati. ponovite za mnom, Isus je živ Ponovite za mano, Jezus je živ i On me ljubi. in On me ljubi. Aleluja. Kidija dara maša, taka dara ba, kidija dara baša. Šanta kada ma kidija dara maša, taka dara ba. Budite kršteni Duhom Svetim i ognjem. Bodite krščeni v Svetem Duhu in v ognju. Neka vatra siđe na nas. Kidija dara Naj pride ogenj na nas. Hvala ti Isuse što vatra silazi s neba. Hvala ti, Jezus, ker prihaja ogenj z nebes. Jednu ćemo pjesmu zapjevati Duhu Pesem Svetome, K Svetemu Duhu. a onda ćemo imati 10 minuta pauzu pa slaviti Svetu misu. Po 10 minutah premora bomo darovali svetomašo.